Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC yatangaje ko amazi mu mujyi wa Kigali ari full tank. WASAC yongera gutangaza ko umuntu wese utarishyura amazi yakwishyura amazi. WASAC iratwika isinishyuza. WASAC ivuga yuko umuntu wese uzagerageza kwiba amazi azafatwa agahanwa bikomeye cyane. WASAC yongera no kubwira abantu bavomesha ku muhanda ko umuntu uzongera ibiciro by'amazi agafatwa azahanwa amazi igiceri, amazi ingerekani ni 20, ndavuga igiceri cya veni, umuntu uzayarenza azahanwa bikomeye cyane. Reka dusimbukire ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe umuriro w'amashanyarazi. REG ivuga yuko ari 15 batawe muri yombi bacanye umuriro w'ubuntu binyuranyije n'amategeko, bagacibwa ihazabu ry'amafaranga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, bakanahabwa n'igihano cyo gukurirwaho umuriro burundu kugira ngo bazaba basubize bakazabitekerezaho. REG isaba abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda ko umuntu uzacana umuriro w'ubuntu cyangwa uzagerageza kunyuranya inshinga kuri cash power agacana umuriro w'ubuntu azafatwa aganwa bikomeye cyane. Bityo niba ushaka umuntu kwesitarira, hamagara REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi kize kigukorere ku nyubako yawe, ndavuga kuri cash power, bagusorera insinga byose niho bipfira. We nta mutekinisiye usanzwe yemewe gukora kuri cash power, buriya ni n'amakosa akomeye cyane. Abakozi ba REG nibo bemeye gukora kuri cash power, ariko umuntu wese uzagaragara mwa bino bikorwa byo gucana umuriro w'amashanyarazi uwo nguwo azahanwa bikomeye cyane, hazaburya amafaranga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'umuriro w'umwambure igihe runaka kitabashijwe kumenyekana. Ngayo nguko rero ibi ngibi byatangajwe uno munsi ku itariki zisanga 16 z'ukwezi kwa 4 2026, nibwo byatangajwe mu masaha ashyira saa 12 za mu gitondo, nibwo twabonye rino tangazo rya REG ndetse n'irya WASAC byaje bishoreranye. WASAC ivuga yuko umuntu nawe uzagerageza kwiba amazi, kuko nabo basigaye bayiba, barafata robine bakazucomoramo amazi bakayavoma, bakongera bakarwana robine bakazisubizamo, bakavuga ko ibitembo byapfumutse ariyo mpamvu amazi yamenetse ari menshi. Bivuze ngo rero nabo nibafatwa abantu bashaka kwiba amazi gutyo bakavomera mu bigega barangiza bakongera bagasubizaho robine, nibafatwa bazahanwa bikomeye cyane. Bityo rero irinde kandi unarinda mugenzi wawe. REG ivuga yuko nukoresha umuriro w'amashanyarazi nabi inzu yawe izashya, cyangwa ugacurika insinga inzu yawe izashya, ibyo ntago bibareba, kubera ko n'uwo uzaba wishyize mu mazi abira uzaba witwitse rwose nta kabuze. Bivuze ngo rero munyarwandakazi, cana umuriro wabanje kureba yuko umuriro batanyuranyije insinga abatekinisiye. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nibwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane.